I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mickey Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibalwan yung masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Makanyan man po, ay ni na naman, natsuna ako na naman po, makipagkwento ko pa mo po kabang ikayo maugto kayo, o magpainawaking kasalungsungan, o kung na naman po ing gagawan yun Makiabi kayo po kayong kakatamong kwentuhan, mag-comment kayo, sabihan nyo po na anong ulam yun, nung ati kayo pong buring i-greet, or bisa kayo mo pong magparamdam bang balumi, na ikayo po at syo kayo muken, at makiabi kayo king kwentuang Kapampangan. Live na live tamo po keng Channel 36 nung ako po online. Nung naman maka-online kayo at bisa kayong manalbe ka rin kaya kayong gadget, live tamo po kayong CLTV 36 News, ampo po kayong CLTV 36 YouTube account. Nanu pa ta ibiyemi po kaya kayo ini nga balitang may nga palyari po king kaluguran tamong balen. Nanu patay nga manong siswanan po yung kulturang Kapampangan. In kaya katampong gambulan, king kaya katampong pamitalamitam ngening biyernis, 25 ning Agosto. O yan, kareng aliwang estudyante, ang pong talapagobra king gobyerno. O, last day of class, last day of work, magpainawa tamong aduang, lungaldo, long weekend actually. Uling alata mo pong lube, keng Lunes, August 28, pauli napin po ning selebrasyon na ning National Heroes Day. Pagmananwan da kayungan po na ega-naganang manalbe at makatutok keng kaya katamong live ngayon Aldo. O kalupanin sabihan ko, makiabi kayo kayong kwentuhan at mag-comment kayo po kayong kaya katamong kasebihan ngayon Aldo. Pota ating kayo pong bring i-share o kaya naman ating kayo pong pakabaldugan na liwa kayong kaya katamong kasebihan. Basan ko la po rin, makatutok ko po kayong live tamo bakanta, baluyo na talagang inabeda kayo po kayong kaya katamong kwentuhan. Yung kaya katamong kasebihan ngayon Aldo, ing sit-sit, migit yang matngi, king kulayit. O yan po na, dimdamye. Mas masikan niya kano'y sit-sit kesa king kulayit. Na ano kayang burin ang sabihan nita? Ating kayo pong balong sitwasyon na makanita o baka naman po akakit you na very kaya po timely in kaya katamong kasebyan ngayon Aldo. O bayo tampong ipagtalamitam di nang tala pa mo pong dalan, di nga kaya tampong balitang balen, balita po ketiking kaluguran tamong Lapot Kapampangan. Metong pong maulagang event ngayon king kaya katamong bansa ning opening na po ning FIBA World Cup 2023. At metong niya po yung CLTV 36 karen pong tumutok, karen pong mga palyari keng event ayan. At baluta naman po, uli nga yung Gilas Pilipinas, yung pambato na ning kiaktang bansa, panigurado pong tutukan tala po at Alben, pangadi na etamo pong matawli karen kaya katamong kalaban at syempre po ay makapaguli tamo pong tropeyo. At rin kaya tamo pong reporters na chula po kay Philippine Arena. Mamantabela po para kayong pamuklat na ning FIBA World Cup 2023. At siya po ka rin, yung kakatamong kayabe ay JM De Jesus, kakatamong reporter. At siya naman po ka rin, yung kakatamong news manager ay Justin Dizon. Kasalungsungan po na, makatutok na po ka rin. Bakanta abyeda po kaya katamo, na ano po itang latest. Inya naman kayabe tayo po ngayon, yung kakatamong programa, Justin Dizon, kaya katamong kapatad, para din ang tamong update. Maya pa oras, kapatad na Justin, kumusta na kayo ken? Nanong sitwasyon nyo king kasalungsungan?
Wa, kapatada Justin. Inga kaya katamong audio, medyo magka-problema katang bagya. Luzon, managalog ko pa ating Jenna. Wow. Alam naman ho natin, itong World Cup ay inaabangan hindi lamang ng ating mga kabalen sa Pampanga, kundi maging ng buong Pilipinas. Dahil alam naman ho natin, yung Pilipinas isang basketball crazy country kung tawagin. Gaya nga ho nang nabanggit ko, today we are making history. Kasi alam niyo ho ba na sa ngayon, tinatarget ho ng Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP na tapatan nga o higitan itong world record ng bansang Canada noong 1994 kung saan higit 32,000 o 32,616 to be exact ang bilang ho ng live audience dun sa FIBA World Cup Finals game. Ito ho sa ngayon, yung world record, may hawak ng world record sa may pinakamaraming attendees, live crowd attendees sa isang game sa Basketball World Cup. At sa ngayon, alam niyo ho ba, batay ho doon sa pinakahuling report naman o pinakahuling update nitong ating Samahang Basketball ng Pilipinas ay umabot na sa higit 43,000 yung bilang ng mga tickets na ibenta. Ibig sabihin ho mga kabalen, mga karehiyon, patungo ho tayo doon sa pag-beat ng world record. At yan ay isa sa ating mga tinitingnan dahil alam naman natin pag sinabing basketball, game na game ang mga Pilipinas dyan, ating Jenna. Oo, kaya be Justin, dakala salamat. Pota, hausan da kayong pasibayo, kaya katamong kareng programa tamo kayong CLTV 36 bakan ta makapamia kayo pang update. At panigurado, abangan da po rin kaya katamong kabalen. Nung nanula paretang kasalungsungan na malilyari ken, niya naman dakala salamat kaya be Justin. Mimingat kayong adwang JM De Jesus ken. Ating Jenna, may ako mong update mo naman na Dikil Ken traffic situation. I think metong hindi ka rin buli na nga balo mo naman din kaya katamong kabalen. As of now po, yung sitwasyon Kenny, very festive din. Dakala po rin daratang. We are seeing people coming in Kenny pong Philippine Arena and 12 noon. Nandun pong alas 12, may buklat na po rin gates. Kaya makanyan po, kakit na mo chula rin tao. Pero po tanga 2 p.m. ibuklat dano po retang portals ng Philippine Arena para makalubla rin kaya katamong ticket holders. And then we are anticipating na mag-upisa mo rin yung programa right after. 4 o'clock yan po kasi itang amanuan tamong first game. This is between Angola and Italy. And then, karas na po ning alas 7 ning Bengi, we are expecting the arrival of no less than President Ferdinand Marcos Jr. As he will be leading itang awsan tamong ceremonial toss o itang ceremonial jump ball. And of course, at 8 o'clock, apin po ini ing first game ning kaya katamong Pambato Gilas, Pilipinas. They will be facing the Dominican Republic led by Minnesota Timberwolves star Kat o Carl Anthony Towns. Kaya po kabalen, deta pong bisang magpunta kayo ni pabaluda po. Then kaya katamong organizers ng SPP, takal pong bus, P2P buses for free shuttles. If you are ticket holders, you can go here and you can ride the bus from the pick-up points. Pinostala po kaya katamong Facebook page, then yung pick-up points ng Nokarinla at atin la pong oras mo naman din. Bangkanita, and ako po magkasakit Manton parking lot, parking spaces, and ako papagal mag-drive kasi we are expecting heavy traffic. Lalong-lalo na po tang mitipon-tipon la po rin dakalatao, Kenny po tanggat panapon. Para naman po ka rin maranon munta, nung bigagan na kakayo po, no ka rin po pwedeng mga, no ka rin po pwedeng sali, kawakonda no, minuman, kabalen. Dakal pong mga setup Kenny, kaya katamong kaarapan, nating food court, yaliwang lugal, left and right, yaliwang food stalls na pwede pong puntalan. So again, as I've mentioned a while ago, this is a very festive activity. Ining World Cup ngayon, meto na po ka ng paninayan tamo and dakal na talaga rin very excited. Anak, matuwa, chula po Kenny, pamilya, at meto ngayon ni. Karin talagang babanten tamo, kaya asahan nyo po, yung CLTV 36, po pailakuan at ibyan na po kaya kayo, tega na ganang update, dikil po kayo ng paninayan tamo. After all, home court po natin ito, mga kabalen, mga karehiyon sa Bulacan, very historical, very makasaysayan, ika nga, dahil alam naman natin, Central Luzon, isa yan sa mga pinupuntahan talaga at kilala talaga sa larangan ng sports. Atin Jenna. Dakala, salamat king kaya kang very comprehensive report, Justin. Mimingat kayo Ken at sana
kaya kayong akit sa event, ayan, mas maglidya pa kita nga masanting tamo nga pa magbalita kaya katamong FIBA World Cup 2023. Dakala salamat, Justin. O yan po ne, dimdam tayo itang report na ning kakatamong kayabi ay Justin Dizon. Darakal, mikakarakal no po kanureng tao at itang target tamo na abit tayo itang world record na ning pinakamarakal diling manalbe live keng FIBA World Cup ne. Achuta na po ka rin. We're going there. Kasi po 30,000 plus lamo po kanure itang record na ning pinakamarakal. Yung may salina kanong ticket, pagkeng samahan ng basketball ng Pilipinas, ay achuna po kayong 43,000 tickets. So, akakitamo po talagang rin Pilipino. Karas kayong basketball, ne? Talagang etamo po, paitauli. Actually, this is the second time na i-host ne po ng Pilipinas. Okay ni po, marapating mapila na games na ning FIBA World Cup. Kaya niya po yung opening, ne? Ngayon Aldo, August 25. Bintauli tamo po, niya pang 1978. So, pilang dekada na mo rin po yung milabas. Kaya naman, we are very excited. Rin Pilipino nga basketball enthusiast, excited la naman. Pero tutukan niya po, ining CLTV 36 page, bakang taakit niya po, maging galo na po ning trapiko para kareta po malbe o munta po kayong opening na ning FIBA World Cup. King pami katago naman na ini, ani pa po ing metong kareng kaya katamong balita, kay tikeng Labuad Kapampangan. Kung po kareng sinira ning aplit nga bagat deni pong kaya katamong fishery ing pong fishery industry ne kaya po kayong Pampanga dapat bistaman makaniting sinapit na rin kaya katamong kabalen king minalin kanumeging sangkanbang eta ibalaos itang karelang tilapia cooking contest aparti ning karelang pa magselebra king kapiesta. Ay ni po yung balita. Biruing sinira ning albuga darala ning abagat at deng milabas sa Bagyo keti Pampanga. Basikin datos ning Office of the Provincial Agriculturist as of August 9, miras keng mayigit 386.5 million pesos in worth of damages ken mong fisheries sector. Metong kareng sablang miapektuan deng magplasdan keng balen ning minalid. Ito po milabas sa Bagyo, Falcon at saka Egay. May kadamage tamo po around 145 million. In average tamo po production per day is about anya po bayo Bagyo, may kaka 70 tons kami per day harvest. So medyo may baba po, yan yung Falcon na po pang Egay. Ating kami po average sa 40 to 50 tons a day. So yan po, continuous na po yung production ni. Dapat ting aplit ning abagat, kanumegis sangkan bang pagmasosyan ning kapiesta ning balen ning minalid. At metong karisinadyang aktibidad ing tilapia cooking contest na atsunang ngeni king kaduang banwa. Paralan niya kanu iti bang lakwas i-promote ing tilapia industry king balen. The show must go on, whatever it is. I mean, makanya niya po kasi in perseverance na po rin tao minalid. Metong pong bage, po dapat niapektuan ki metong pang bage. Miyayaliwang putay naman ning niluto na rin peka magagaling ako balang baryo amikyabe king kompetisyon. Atinang tilapia tostadas, dinakdakan tilapia, fillet at teriyaki tilapia. Ing pambato ning Barangay Santo Rosario, pigsadyang kanong masalese ing contest lakwasing barangay da ing defending champion keti. Very pressured po. Siyempre, muli kay nga pa niya buting kaya katang barangay na Santo Rosario. Matas na po, siyempre, palo kumanyaman niya ining pin-deperming dish para kay contest sa ini. Maragul naman kanong saop deng makanining events. Panglakwas itasing awareness daring memalen at deng aliwapang Pilipino. Kareng culinary traditions ning Kapampangan. Makanini kasi huling bala mo grounded la kay meto nga balen, kay bet dakal laretang taong pwedeng manalbe. So, in a way, mami lang awareness. Kaya tang kultura. Maragul yung bagay ni lalo na nung akit mo ring audience, puro lakay na kan. So, diyan kaya ni mong mga makanining event, kaya festival, numbaga, apapasyas tayo, tatalakaran tayo itang name tamo, label tamo as culinary capital na ng bansa. Kaya rin cook-off, ikwani ng Barangay Maniago in first place para king karelang luto a grilled tilapia in lemon and honey butter sauce.
Second place naman ing Barangay Bulak, king karelang lemon garlic tilapia, ating Barangay San Francisco 2, king karelang Italian style tilapia dish. Ako po, ing kaya kayong talasuyo, Felix Barrios, ating pusong makabalin. O kabalen, nga mapilan pa pong babalita, aking kaya katamong lawlawigan, o yan po, atin pong, kay naman Center for Kapampangan Studies, kay Holy Angel University. O yan po, atin lang, Pamepe Exhibit. O yan po, akit po yan, kabalen. Metong nga po kareng exhibits kay sa Center for Kapampangan Studies. Anong nuka rin po, mayakit laret ang collection, Pamepe, ning kaya katamong kabalen. Uli nga ngayon pong panaunay, nireng Pamepe, maralas po dano po makaing gagamitan. At ina pong miyaliwang style dareng Pamepe, pero retang minuna, retang ausandang abaniko, reta medyo, ano po makaing akakit, akakitan po retang plastic na mo. Inya naman rin collection na pong Dr. Jojo Valencia IV, mayakit la po kay Center for Kapampangan Studies, akit ala po makanano la itsura, deng minunang Pamepe. Pwede po akit din hanggang kay September 15. Oren pong kaya katamo namang shout out. Oren nina. Yung kaya katamo pong bidang ening Aldo. Miss Arenalyn Tamayo. Happy birthday po kaya kayo, Miss Arenalyn Tamayo. Sana masanting kayo kabilan king kasalukuyan at enjoy king kaya kayong birthday. Hello mo naman, kareng manalbetam king kasalungsungan, i Ate Jennifer Furio na makatutok kay katamong program. Kayo po, nung malbeya kayo, bakang tabalo may magpa-shoutout kayo, mag-greet kayo naman po, Reng Palabasan family, pangunahan ng Ate Choli, Kong Rading, ng Dinang Julia, Achula po ngeni kay Baler Aurora kanun mag-travel la. Makamotor la po ang pong motorsiklo bakan ta akit na kanu paligid da at mag-enjoy la po talaga. Mimingat kayo lagi kaya kayo po pamagbiyahe. Oy kayo po kabalen. Ako po mama ko uli kaya katamo po pamagbalik. Metong na naman pong kabalen memye dangal king kaya katamo pong laing king kaya katamo pong balen king labod Kapampangan at king laing Kapampangan uling triple winner king Melyaring Famas Awards. Kilalanan tayo po kaya pamagbalik na ning nanupatan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga.
Pampanga, I'm coming home. Pampanga. Magbalik ya po, yung kaya katamong kwentuang Kapampangan. O ini po nakatang karakalatala panalbe, Ate Nelly Salak and Con Joseph Salak. Manalbela po, kaya katamong live. Hello to Mark Gadaza. Ini, kaiktaya naman po ini. Masugitaya naman po tala panalbe. Maya Pagat Panapon po, shout out po kareng anak na. Miss Chloe and Atalia. Thank you for watching. At saka, yung kaya po kanong malago mo ng mong asawa, Yaching Annalyn Gadaza, ne? Hello po, family Gadaza. Thank you for watching. Makiabe kayo po, kaya katamong kwentuhan po. At ating kayo umburing ikot ang kaya katamong bisita. Ako yung Mark, ibasan ko la po later. Ane po? Ikayo naman po, kabalan mi. Umpisa nyo nang mag-chat, mag-shout out, bakanta, a-acknowledge na kayo naman. Kalupanan nitang abanggit ko na din, bayo tayo po mag-commercial break. Ring pong Kapampangan kasi, metong po ka rin apag maragul tamo, ring filmmakers tamo po talaga, ginulis lang lagyo. Ne, kay local, national, and international award-giving bodies, laganas la pong may award. And then, o hindi na naman po, metong niya pong kabalen, metong Fernandina, kasi laganas po, karami nga labasan, kilalakinan da rin, ages tamo ne, ngeni, itas ne po yung bandera da rin, kebabaynan, king larangan na po ng filmmaking. Yung kaya katampong kabalen a director, naning Cinemalayas The Blue Room. Ito po yung title ng kayang pelikula. Aming niyambot atlong beses o along parangal kay recent famous awards. Siya pong Best Director, may wala naman pong Best Cinematography at Best Musical Score. Ala pong aliwano na i-direct Maan Dangalan. Hello po, kumusta kayo po, Direk? Hello, good afternoon to all the viewers ng Kain Nanong Pata. Hello. Opo, Direk. Congratulations, ane po. And we are very very proud bilang pong kabalen, bilang pong kabaru. Proud na proud ko naman po karetang kaya kayong achievements. Pero Direk po, ta ating kang kayabe, malbeken ka sa lungsong. Pwede kayo pong mag-shout out pa ang bayo katami pagkwento. Well, shout out king Kapampangan. To everyone, shout out kay Kayungan. I hope you're doing well and have a very long weekend. Thank you po, and by Direk. Sorry. Opo. Direk, kayo po, no karin kayo po kanyan? At yung QC, Quezon City, Scout Area, near Tomas Morato. Opo. Pero madalas kayo pong mumuli kay Pampanga? Pachi ating event, for example, ating reunion with Barkada or kasi ngeni ala na kaming balik yung taga-Aurea actually. Yung ima ako taga San Fernando ya. High school ko, elementary high school ko king Saints ko. Opo kay pero bad alwat na. Alwat na akong ginagawa. Uy, pero Direk biyasa kayo pong mga Pampangan, nanggapang buri kong sabyan, alina kayo po talaga kay ni Manok Nangan, buri na pong sabyan, ye po kailingwan ni kaya kayong dayang Kapampangan, uling ye po kakalingwan ni Manong Sisuan. Actually, king bale, Tagalog kami kasi yung tatang ko, Tagalog ya. So, Tagalog kami ni Merago, pero pache, ating kong friends na Kapampangan, especially Kenny King, Manila pa siya abala mo, Kapampangan. Yes. Siyempre, kayo magkapampangan. So, medyo, mas may biyasa ko kay Manila kasi may try ko talaga magkapampangan, especially pache abalo kong Kapampangan. Kasi yung barkada ko, pinagtatawanan nila ako every time I speak Kapampangan. Pero okay mo po ito. Kaya kami po actually ita po yung acknowledge mi kaya pinlaganas po rin guest mi agad kong kutangan po tang meragul kayo pin po aliwang lugal agad kong sabihan nung biyasa kayong Kapampangan po tang sabihan dang ditak sabi ko okay mo po hanggang ditak kaya importante po pag sumikapan tamo po magsikap tamo po na makapanyalita po kay Amanong Sisuan. Bayo da kayo po pa si bayong kutangan na direct ne. Oreni po ring Manalbe kaya katamo. Hello to Sagum Estacio Von. Magpa-shout out ya po from
San Luis, Pampanga. Thank you for watching po. Tapo, at kayo buring ikutang kang direct ne, makiabi kayo po kayong kaya katamong kwentuhan. Direct, pasibay, congratulations na kasi anya pong sinabi diya ka na ako, oy, sabi ra, ating tanan namang Kapampangan director na gagawa talagang lagyo at mamanyambut na, sabi na kayong FAMAS Award sana at lula rin ikwana na, sana guest yeah. So, bali po, itang mag-suggest la po rin kabalenta mo. Pag-ababalo dahil meto nga kabalen ating dayang Kapampangan na makagawaya po nga lagyo ne, ketang profession. Direk, ikayo po, atrayo na po bang ginawang film or in settings, ketiya po kayong Pampanga? Lipa. Actually, in Blue Room, that's my first film ever. And then, second film ko with JC Santos, aliya pa may palabas o may stream. Actually, minuna ya pa yung kay Viva Max ko. So, ali ko balo nano implanda king film ng JC ang pong Barbie. Barbie Imperial. Wow, opo. Direk, yung peka first film niyo talaga, itang The Blue Room. Na Very inentry first. Very or first. before that, nakal na kayo rin po agawa na inentry yung kareng film award-giving bodies. Napa, this is the first film I ever did, produce and directed. Wow. Yung talagang minuna yung husband ko, first batch siya king Kai, king Sinimalaya. Wow, iyak din. So medyo maragul, ingap. Makanano kayo po kampilan niyo po realized na ating kayo pong hilig, ating kayong passion kay nga pamangawang pelikula. Well, anak ko pa, balo ko, buri ko maging director. Pero, balo mo naman king Pampanga na, especially the parents, very conservative lang, in balo, a doktor, or lawyer, or king bangko, makanta. Buri ko talaga fine arts. O ning anang tatangkong ang ima ko na, alam pera kin. So, kinuha ko kay Prilo, AB Mascom kin St. Paul, University, kin QC. Ito. Kasi alida ako payagan mag-fine arts. So, ito, AB Mascom ko para Prilo. Pero, kasi talagang in arts talaga, talagang it's really in my heart. No? So, ito. So, sabi ko talaga, at least, I mean, most of my friends are into films and then at the same time, my husband also into film. So, talagang hindi siya nawawala sa akin. So, yun, that's it. So, at the same time, siguro, expose cooking filmmakers at the same time, ating kung, ating kung talented, ang pong creative mentors like Sir Tiki, Sir Bing, King Writing, King Directing, Eric naman, Mati. Ito. Wow. Opo, direct, before may talagang linuban ining pamag-produce, ining The Blue Room ne, atin na kang kaya, kinangwa kang formal trainings, talaga kang filmmaking and directing? Actually, kinuha kong cinematography, King Noel Fun. That was 2002. Kasi I thought I was leaning towards cinematography pero ali pala. So, yun, talagang my heart is really into directing. Pero at least I think kung technical know-how king cinematography at dyan ke. So, iba rin. And then producing din. Start ko talaga producer and then writing and then cinematography. Last thing directing talaga. Pero prior directing ng film, nagdi-direct na ako ng mga like ADPs, mga below the lines commercials, at yun. Pero film, ini talaga very, very first ko, ini Opo. Nano po yung mag-push kayo para po luban nyo itang pamag-direct film. Kapilan nyo po feel that you are ready.
Ayan, nahanapin po yung Blue Room, kaya kayong dinirect. I really felt that I was really ready the time that it became semi-finalist first in the Cinemalaya Film Festival. I submitted Blue Room year 2010, but I realized, but it did, at least semi, hindi din siya nag-semi. So sabi ko, hindi pa ako ready, and at the same time, the material was ganun. So, yun. Pero, behind my head, feeling ko talaga na parang ito talaga yung destiny ko to be a filmmaker. Siguro, yun nga, siguro may perfect timing. Kasi, I was a regular employee kay ABS-CBN. And then, may retrench ko kasi King Kain, may pandemic, alang franchise. So, I think that was also a sign. No? So, nag-focus ako dito. So, ganun. Yun. Wapin direct, malampit na. When a door closes, windows were open for you, windows of opportunities. Lawan nyo po, first movie you, pero timano po, minakot na kayong parangal at may acknowledge na po na itang agyuyo pong gawan. Siguro po direct kayong pamagbalik tamo. Kwentuhan nyo na kami man po about kening Blue Room, nung makananuye po Penny Gobrani, at saka nanula po retang challenges, harapan da po rin direktora Kalupayo, kasi po balo yo direct keni po kayong Pampanga, balok kilala yu lari, Carlo Cato, di Peter, po, di Direct Paul, ayan, Kapampangan la po rin, pag Maragul Milamo naman. Kaya reta pong bisa pang maging Kalupayo, tukyan da kayo steps, bakit naman ikwala pong overview. Nanula retang pamagsadyayo, nanula retang journey yu, bakanta po aras yu. Kung nanu kayo man po ngayon. Ikayo po kabalet, no ating kayong kutang, i-chat yun nala, i-message yun nala, baka nita po apayabot ko lang, kang direct, king pamagbalik na po ning nanu pata. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Tuneping maswelo tamo po kayong Pampanga, lakwas nung ren kabalen tamo po, gugulis lang lagyo kayong karela pong profesyon, pinarson, kalupa na po ning kaya katamang bisita, direct maan, ayan. Kalupanan po nitang bili kong kutang nandin direct. Ikayo po, kay nga, bayo ini nga Blue Room ay niya sabihan de kaya kayo, na burideng pa direct kaya kayo. Anyang atsuna kayo po, actual directing. How did you see the difference po, Anyang mag-direct kayo, yes, AVP and commercial. Tapos bigla-bigla, uni po ana pong regular responsibility, metong a film, in kaya kayong i-direct, makanano po kadagol, yung pamiyaliwanan nitang responsibility? Wala mong parang the same mo. Kasi, kay TPC, kay AVP, parang you're always the captain of the ship. So, whatever happens, it's always you're always accountable
for it. Ganon. Pero, hmm, ganito na lang. Siguro, mas ninervous ako sa Blue Room kasi first film siya. Yun. Yes. At the same time, you know, anxious, excited, yung ganun, mixed emotions, mas ganun. Kasi, lalo na, alam ko ang gagaling lahat ng, kasi it's a competition at the same time, di ba? So, alam ko magagaling lahat ng mga kasama ko. Alam ko lahat na, kasi nga finalist, yung lahat ng scripts, tapos lahat sila hindi naman first time director. So, nandun lahat yung kaba. Mas kabado ko. At the same time, it was the height of pandemic when we shot the film. That was in on December 2021. So, yun yung isa sa mga challenges that we face, pandemic, and then yung budget. Yes. Yung lock-in, parang for us, parang, well, for me personally, masaya siya kasi parang we were just like a big family. Walang pressure and all. Everyone was so helpful. Kaya nga, like, for example, kaya nga, most of the members ng production team, yung talagang naka-work ko na rin first. Tsaka yung alam ko makakatulong sa akin. And then at the same time, for me, it's really important that we have the same political beliefs. So, correct. yun, kasi the film is, it was a socio-political film din at the same time. So, very helpful sa Nil Gaza, and then si Siege Ligas mahulubay sa script, ganon. And then, and so on and so forth. Parang everyone was so helpful. Tinulungan talaga nila ako. Kasi if not for this prod team, if not for these people, I don't think medyo nagaano po yung signal ni Direk. Pakiano muna si Direk habang isa-shout out ko muna yung ating red pong kaya katamong Malbe king kasalukuyan yan Malbeya po Angeliano Koyan Joey Castro Malbeya Teddy Lumbang, Tatay, Manalbea, and Aisa Ramos Rivera of Labne, San Miguel, Bulacan. Ayan po, makatutuklak yung kaya katamong programa. Ayan, kaba pong ayusan dala po rin yung kaya katamo pong guest, yung kayang signal. O yan po na, kabalan, ikayo po, tating kayo pong buring ipa-shout out. Ayan, Malbea rin ni Mark Magkalas, king kaya katamo pong programa. Kabalan ni kayo po nung ating kayo pong kilalang kalupa na pong direct maan hanggang aliya po director or any profession na laweyo po kailangan dang balu din kaya katamo pong kabalen na successful na po kahit ang karelang profession apintalan sabihin nyo po kaya kami bakan taages tala kayo kakwentuhan tala kumbaga humango tamo kumata mo pong inspirasyon king karelang kwento magbalik tamo po kaya i-direct maan mag-commercial break tamo pa mo po ako po mama ko huling magbalik kayong nanong pata Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis
Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Magbalik tango po kay masayang kwentuhan Kapampangan. Kaya abe pamurin po direct maan. Medyo may wala yan pong signalan din. Pero ay ni ready to answer our questions. Direct, itang kaya ka nga pelikulang Blue Room. Sabi mo na din, it tackles social issue. Makanano, can you tell us, nano ya po yung specific social issue or issues ing pepakit yu po kayo kaya kayong movie ngayon eh? Saguli na ingaso ko, just go. Wait. Opo. Sige po, direct. Naman po daramdaman. Sige. Okay, social issues. Kasi yung storya, parang, it's a story of privilege, parang story of band called Rebel with privilege, with members na privilege lang. Tapos, bali, they are caught due to illegal possession of meth or yun nga, itang shabune. Then, they are brought to the VIP room called Blue Room. So, karin, mag-decide lang kung kumbaga, gagamitin ba nila ang kanilang pagiging privilege or mag-stand sila on their own feet at paglalaban nila kung ano yung tama. Something like that. Yun. So, kasi, panano kayo sabihan nila. Bali, social political because it involves the police brutality. Yes. And then, based yan naman King Docu ng Arumpak, itang aswang. Kumaga, we show itang Kai staging area, itang Blue Room, Aliwa, something like that. So, ito. Aligo kay, sabi, kasi very careful ko kasi baka mamaya atin kung kay i-blurt out na ma-spoil yung movie. Opo. Sige po, we understand direct. At least po atin tana pong overview nung tungkol ya po no karinitang Blue Room ne at we are looking forward po kasi malagad na talaga ring movies na ayalbenta mo nga makanya ne very sasabitan po nga matapang talagang kakitda kung nano po itang malalyari kung kaya katamo pong lipunan. We are very thankful na yan po yung metong kareng obra na talaga naman pong award winning sabi tamo ne
Direk, ikayo po talaga, mas buriyo po, ring makanya na topic. Na igawan nyo in the near future pa po siguro na maging obra yun. More, I think in voice ko, more on makaninikay topic. Pero okay naman yung rom-com. Like for example, I tried rom-com, itapin kang JC ang pong Barbie. Medyo tinatch ka naman a little bit in like in Farmers, and like yung coffee, something like that. And then King Home Service, Viva Max, itang economic issues naman. Yes. And hopefully, nakita nila yon yung Viva Max, pero at least, kahit konting-konti, a pinch of those issues, nilalagay ko sila sa movie. But, you know, with Blue Room talagang, pinakita talaga. At least po ne, Direk, talagang didiskartihan niya pa rin itang puso yu. Kareta po nga didirect yu. Triple winner kayo po ne, kay nga fama sa along awards, actually major awards, kayo po nga receive. Somehow po, kasi ring batikan po siguro ne, somehow at tinaring dita kay expectations, karetang obrada. Pero ikayo po, anyang gagawa niya yung Blue Room. Ating kayo po bang, atsuya po karetang kaya kayong tatargetan, itang maging ang award winning, not only to present itang social issues, but siguro itang maging ang award winning in kaya kayong movie. Yeah, ako kasi parang every time I make a film, well, that was the first film. Pero hindi talaga. Pero nung ginawa namin yung ako, specifically Blue Room, yung target ko lang siya matapos talaga na ma-appreciate ng tao. I mean, yung objective, makuha ng tao ko nung what exactly message that I wanted to relay, and at the same time, I want to educate the people, and then expose the truth at the same time. That's the main objective. So, for me, by finishing the film, panalo na ako by itself. Actually, nung naging finalist pa lang, feeling ko panalo na rin ako. So, no expectation. Kasi, ang hirap talaga when you make a film or anything, painting yan or what. Parang, when you create something, parang, well, ako personally, ang hirap na iniisip mo yung award kagad. Yes, correct. Oo, parang ang important is to create something na which you think will educate, inspire, at the same time, inspire the audience and relay a message, and tell a story, gano'n. Tapos, yun nga, tell the truth, gano'n. Yes. Basta lang maging genuine kasi ginagawa ko. Yun. Tapos, syempre, yung awards, later on na lang yun. Kasi ako, hindi ko naman expect, fama, cinema, Yes. gano'n. Ayun. Kasi, lalo na, independent film siya. Yung plot na papansinin ng fama siya, di ba? Correct. Ayun, yun lang. So, very thankful ako doon sa mga nakanotice, doon sa people from FAMAS. Nakanotice sa talaga. Yeah. And then, those people from FAMAS who really fought for our film, Blue Room. Yun. Kaya, thankful ako. Opo. Direk, kaya kasi natanong ko yan kasi minsan kasi 'di ba atin pong kain atin pong retang amateur kaita mo filmmakers na makiabe ka ring sine kabalen makanya rin local kai po na film festival kay ni kay katamo kay Pampanga. Ita pinita nga target is to win an award. So kaya po ako tangke po kaya kayo ita na nung kapag bagagawa kayo antimano itang target yu itang magka-award ya kasi balo ko kareng movies talaga uli nga pag independent film makanyan pag naman po commercial talagang itang awards ing mami recognition ketang movie kasi man po manakitan deta wari po ni direct. So, kanyaman pong pakiramdaman kaya kayo na liwaya po in kaya kayong agenda when you directed or itang kaing Blue Room po na. Pero direct nung sakali po, rin commercial films. Diba? After this, sigurado po rin commercial films. Then, katukina, ikayo po, nano pong lawe yung kareng commercial films? Alam mo,
against yung commercial film so far. Kasi they're giving work. At the same time, pag kumita yung pelikula, makakagawa ulit ng pelikula, at the same time makakapagbigay ng trabaho. Kaya nga ako, more than awards, sana kumita yung pelikula. Ako talaga yung Blue Room, yung parang, oh my God, kailangan makabawi na kami. Para at least kasi Harleen Bautista was one of the producers. Talagang, if not for Harleen din, hindi rin namin nagagawa yung Blue Room. So parang iniisip ko sana, yung parang kailangan mabawi na namin. Para at least makagawa ng pelikula. Kasi, well, sana kung bawa sa, like ngayon, this coming September, yung Blue Room will be in Soho International Festival sa New York. Sana ang target dun, makahanap ng distributor, di ba? Ayun, distributor, at least additional income yun dun sa film. Tapos, makakagawa ulit ng pelikula and then magkakaroon ulit ng trabaho yung mga tao. Parang ganun. Yes. And aside from that, direct, no? Siyempre, dakal po makapanalbe, maka-appreciate kitang movie. Itang lesson na nitang movie, may pakalat ya. At the same time, sabi Yupin po, makagawang another movie na ito na naman makasaw po king kaya katamong community at lalo na itambakan ta po maging responsible citizen tamo ning aliwa mo po ni Pilipinas ning yato ane po. Direct oy natin pong kutang ibat kay siguro po Bisaya pong maging director ining kaya katamong kabale. Nano po kanong skill ing dapat nang unahang i-develop? Ako personally, sa panahon ngayon, I feel na sana matuto rin siya magsulat muna. Kasi nowadays, karamihan naman directors are also writers. Napansin mo, like si Jason Paul. Jason Paul, ang galing niya, ang bilis niya magsulat. And then si Carlo Cato, and then si Peter Sen. Lahat yan nagsusulat. So, ako nagsusulat na rin. Ano lang ako, late bloomer lang ako nagsulat. So, I think that you really have to learn how to write. Ayun. And then, kung hindi pa, kung natin pilitin, at least, ano ba yung objective mo usually pag how to magdidirect ka? Yes. Parang gano'n. Eh di, iba rin yung magkaroon ka ng mentor na talagang mag-guide sa'yo at magtuturo sa'yo kung anong type of director ka. Kasi ako, when I had my internship under Direct Eric, naisip ko kasi gusto ko yung style niya. So talagang, siya na talaga yung tinarget ko. So feeling ko dapat din maghanap ka ng someone na mag-influence sa'yo, yung ganun. Yun. At hindi naman madamot yung mga veteran directors. They're really gonna teach you how to become, or to prepare you to become a director someday. Parang ganun. Ganon. Mahirap. Hindi siya madaling trabaho. As in, nowadays, ang daming gusto maging director. Ang daming gusto maging... Marami gusto maging director than writers actually. Parang ganon. Yes. So talagang competitive world siya. So, hindi kita kaya don't lose hope. Kasi ako, late na ako naging director. Basta, focus ka lang. Kung gusto mo maging director, focus ka. Yun ang gusto mong gawin. Ituloy-tuloy mo lang. Yun. Basta kung maraming ups and downs, mas maraming downs. Pero hayaan mo yun, tuloy ka lang. Huwag mo papakinggan yung mga taong nagde-discourage sa'yo. Kung gusto mo, ituloy mo. Yun lang naman yun. Oo. O yan. Renz, yan, narinig mo. Itang advice na pong direct maan kaya kayo pota po bisa lang makiabe rin kasi ating kaming Sine Kayabe Film Festival in the city of San Fernando nya po siguro mangutang la po kaya kayo direct and very interested la direct ba balok na kala pa po buring ikutang din kaya katamong kabalen pero we're out of time. Thank you so much po. Balo ko busy kayo pero dininan nyo kaming time. Good luck po kaya kay direct patating kayo pong buring i-announce or ating kayo pong buring pabalo ka rin kaya katamong kabalen at rin gana-gana pong malbeking kaya katamong programa. Mga kabalen, in Blue Room, streaming now on Netflix. So please support our humble film. Sana more viewers and to our kababayans in New York, sa Manhattan,
sometime in September, I guess. I'll check if when. Basta, so watch out for it. TikTok. And then sana, I wish ko more Filipino filmmakers, directors. So go lang. Yun. Opo. Ito. Oh, ito po, dakal pong salamat, Direk. Once again, thank you so much and congratulations po. Opo, good luck po kayong Blue Room. Karata pong mag-Netflix na, ayan po, supportahan tayo po yung movie ng Blue Room, Direk. Ini pong pamag-support tayo tamo kaya pamag-support tayo po kayong Laing Kapampangan. Pag pamag-support tayo po kayong Metong film na balo tamong pakinabangan tamo po at marakal tamo, mibuklat tamo po kaisipan. Inya naman po, Direk, thank you so much. Sana dakal kayo pa pong films agawa para po sa plala na po ng kaya katamong balen. Aking pami katagon po ngayon ni kabalen, maglibang-kalibang kayo pa mo po at magkanta. Ne, namnaman tayo po ining kanta kayo ni Kasabedara po rin, kaya senior na po kaya katamong Direk maan. O ini magkanta tampam po. Uka kung hindu, salamat kayo. Uling kinyato, ngening at cukup. Ingkasakitang kekong tenasan paulagan ku o indat tata. Salamat kayo. Tiruyuk aku ingmayap at lugod inglingap suyup mayumuyang tutup may biyasa king biye at king pagsubok uling ke kayo pasalamat ko o kanakong Hindu. Ingkasakitang kekong tenasan paulagan ku o indat tata. Salamat kayo. O indat tata. Salamat kayo. O yan, makabagbag damdamin yan. Talagang tagkilana ka po, puso ang pong ning salo, ning kanta ng Romeo Canilao. Ayan, baro yun po Romeo Canilao, yan pong awsan tamong kaptagay. Yan po ing megkanta king Pampanga, Pampanga, o kanyaman king Pampanga. O, balo yun po itsura kanyan. One of these days po, iyabe tayo, kakakwentuhan tayo at papagkantan tayo pong live.
Tagay. O yan, remani na, aking kakatamong amano for today. Ing amano tamo, ing sit-sit, migit yang matni, king kulayit. O yan po, may comment yay, MC Diaz, dakal no po deng marites ngening panahunay ni. O brada na yan, habak hanggang bengi. Imaralingat po, tutuya po yan, lalo na kareng maindredos. Nga na po na. Leonardo Pangilinan Katwa, may tenga ang lupa, may pakpak ang balita. Nga na pong kong Leon, Balo po yung sit-sitayin mas masikanya pa kay kulayit. Minsan po kasi meto nga bagay nga kukulayit tayo. Masyadong sikreto. O nimpotang sisit-sit ya po, sikreto ya. Inya na maring aliwa, uling excited lang may excited la kitang sikreto. Hanggang sinit-sit demo karela, ipasa dan po. Inya makanya na mas masikanya po. Kaya nga kulayit. Baitaan po mayari, gambulan tayo pa mikakatamong amanong siswan, dagdagan tanungan po, ding kaya kayong amanong gagamitan. O yan po, salap. Abin po yan ng bonus. Atin taong pong salap ng December. O mag-burn na po kanyan. Excited na kayo kaya kayong salap. May hari na po kabalen, ng metang oras sa pamitalamitam tamo ng Aldo. Nano pa ta, abay nyo kung pasibayo keng Lunis na nepo. Aga pong holiday at siya po yung nano pa ta. Ako po yung kaya kayong atsing malago dyan, alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman